Yeah, sanibona ninjani kusile thina abantu esizondlayo sihamba manje semsebenzini nina le group enu yamakhotha nqoko le enibiza ngengcwele ay semsebenzini mina ngoba nginasikhathi sokulokho ngikhuluma kabi ngabanye abantu lokho ngiposta abantu nabo uthayike into esukile kumina alukho ushintsho ngoba ngikhulumile ngisafana njengayizolo ngisahola futhi nge15 futhi mangihola nina fanele ngithenge lamapitikoti namapad ngoba niyamenza la ngemlomo yenu azikho ingqwele nje nabafazi nina kodwa ya awukho kushintshile nge15 ngisahola namanje ngisazondla nebe nosuku oluhle lapho emakhotha nqoko thina sawusebenza azingibuye emsebenzini ngikhathalele kodwa sikho lapho nina kade nithi ukukhuluma kwabafazi nihlezi nithi ukukhuluma kwabafazi shuthi nabafazi nani nibiza ngengcwele kanti nabafazi nabafazi nina hayi shuthi nabafazi shuthi simetha sonke ngoba mina ngimetha ngaphansi nina nimetha ngomlomo nibiza ngengcwele kodwa manje le group yenu bede nibize ukuthi Ladies House Promax ngoba niyamenza niyakhuluma nabafazi kusho nithi ukukhuluma kwabafazi kodwa nibiza ngengcwele shuthi nabafazi nifeni ibiza ngengcwele ngapha ndliwa izinqa mase lokho nizongikhulumela ukusutha kweni la nina nidliwa izinqa mase nibiza ngengcwele ingakho nabafazi ngoba nazi ukudliwa engcweni fanele futhi nge15 njoba ngihola ngicabanga ukungitholela mama abahlola bezonihlola izinqa nina ngoba nabafazi phela niyadliwa nani yabo ke NP le post yabantu abakhulume ngamowazi ukuthi kuleya group osho ngolutho ngami ungayifaki kule video le ngikhuluma ngabafazi laba bayibiza ngengqondo kanti abafazi abametha ngomlomo labo